Hai no hai kak tumaka soi phai ka Killa Atharbula laharo kaisa Bolero Malkhung dadak sida thuthaiwoi bai sago du khoman kha jona molsom bait mothornai yagulo saimanai kamini amchani lukurok patema thayo sangai soi kha yagulo jona molsom no Atharbula thangamnogo eba PCO admit klaikha belai serious angma bai belai serious condition angma bai narjaklia jona molsom no refer rojaka gumti hangkoni tapani sagamnogo belai speed ke chalok lema bagai narlai malia tata sita tutane nangkha yagulo saiman kha koktoma saiman kha pika mothornai eba punar mothornai khari thanga hanai koktoma saiman kha मैम ओम हाई पेशेंट शॉक पकान ओ हॉस्पिटल हो ताबो पेशेंट शॉक में भी तो रोड एक्सीडेंट होने तो भेजे का वो सेमी माने अनकॉन्शियस लेंग याखो इसले तो नु हाकनो डॉक्टर तो डायग्नोस खाइखा ट्रॉमा हेड फेस ते लेग रोगो नु खातासे सारा ड्रेसिंग रो खलेले हा ताबने रेखा रोजो के बहुत जगह एक्सीडेंट अंगमानी और गोंगराई लामा सिखना ब्रांबा तम बाय तु ताई मानी साइड मान asila ang details sisiya bo sama yo के तम एक्सीडेंट अंगमानी बो मो गाड़ी बाय देना बाइक बा bo ke bike sa log nai kho बोनी बो मंग तम patient ni bo mang ha jona mol so 24 years ta बोनी पारा के गोंगराई गोंगराई ना मैम नि निसिनी मंग किसा an bo mang ke dina jamati और नि नर्स ना nursing staff नि हम बाय हम आतुमो एक्सीडेंट हो चा air hui kanung te gongrai kun ta johonang ti aporni sitopo sitopo sapo johona गाव दमो एक्सीडेंट हो चा tun ha Atharbula dema khur kar kan gan asukta ha asik mi khom ha bolero pika botang serat gori atak ha herman selap phai mak asik kelengan orot wat selap phai mi na बोलेरो गरी लेंग खिंग bolero gori le अतुन ककन मो उंगदेप ता हा मानगरा atun air hui kanung ha tangwal mai ha atika songan ha ngori lengan Atharbula hospital kan ha admin watuwan अतुन जरा अगर जेन ngai hong tamo ril ta changta lahong tung mangai atun a condition khanin